4 years have gone by since we last caught up with our friendly neighborhood Spider-Man. Peter Parker is no more, but Spider-Man is at the top of his game, keeping New York City safe. Things are going well for our anonymous hero until an unusual trail of crimes pulls him into a web of mystery larger than he's ever faced before. In order to take on what's ahead, Spider-Man not only needs to be at the top of his physical and mental game, but he must also be prepared to face the repercussions of his past. What if Fisk is actually the one pulling everything together? He brings those files out from Mysterio to like threaten Spider-Man again, being like, yeah, like everyone forgot, but like, I know. I have these files. I'm gonna put them out there again. In the midst of all this, you have Punisher also looking into these crimes, and then even Bruce Banner and the Hulk, and then eventually Spider-Man, Punisher, and the Hulk all come into confrontation with one another before teaming up to fight all of these bad guys and possibly more, and Fisk is revealed to be the big villain behind the scenes, and maybe we get a Daredevil cameo at the end, or a setup for like the next Spider-Man movie, or a next MCU installment that connects to this dude. I am ready. Aku punya teori pula macam ni. Macam Nick cakap, kenapa ada these Z-listers punya villain bodoh ni dengan design dia orang yang langsung tak menarik, nampak sangat gritty, sangat grounded macam tu kan. Kenapa? Aku rasa kenapa is simple je. Kenapa dia orang ada is dia orang ni sekadar untuk jadi fodder kepada Punisher, which akan lead to Punisher get in conflict dengan Spider-Man. Aku rasa itu yang dia orang tengah susun. Sebab kenapa watak-watak sampah ni ada dengan design sampah dia orang tak ada siapa minta pun. Sebab dia orang nanti just ada 2 minit je screen time dia before Punisher puts a bullet in their heads. Lagi-lagi Tarantula dengan Boomerang tu memang arwah lah, memang tak lama lah dalam movie ni. So kita jangan risau sangat pasal dia orang ni. Dia memang jadi fodder, percaya cakap aku. Dia in a way lebih kurang macam Ayala lah, White Tiger dalam Daredevil kan. Kita duk fikir dia nak buat itu, dia nak buat ini, dia nak team up dengan Daredevil, dia nak buat benda, last sekali pun jadi kan dia. Aku yakin lah Boomerang semua ni akan go down the same fate. And Scorpion dia akan bertahan lama sikit sebab dia memang one of the more iconic Spidey punya villains and orang ramai dah minta. Sebab peranan Scorpion ni aku rasa lain sikit. Peranan Scorpion ni yang akan challenge sikit Peter Parker punya morality. Sebab dia akan buat banyak atrocities and Punisher akan cakap, sebab tu aku bunuh dia orang. Kau faham tak side aku sekarang? So Scorpion akan cause the dilemma. Akan test Peter Parker punya karakter dengan dia punya no kill policy tu pun semua. And kita jangan lupa, because Aunt May dah tak ada, dia pun dah depressed, kawan-kawan everyone semua dah lupa dia, and William Dafoe punya Goblin lah yang bunuh Aunt May, and Peter pun hampir bunuh balik William Dafoe Green Goblin. So emotional damage tu I bet still ada, and Scorpion akan challenge dia lagi sekali, bukan in terms of strength, in terms of kita tahu dah lah ni macam ni Scorpion Mac Gargan, which is the original bastard, dia akan menjadi Venom pun. So aku rasa dia akan test Peter Parker, and yang lain tu akan jadi fodder untuk Punisher. Peter Parker akan clash dengan Punisher. Punisher akan jadikan Scorpion as an example, kenapa my way is right, now what do you say? So aku rasa that's what's gonna happen. Tapi itulah the addition of orang kata Incredible Hulk dalam story ni pun agak curious bagi aku. Sebab kalau aku nak fikir di mana Hulk pula fit into the story, so aku rasa the dynamic between Scorpion, the Z-list villains, Punisher and Spider-Man, benda yang aku cerita tadi tu make sense. Tapi bila adanya Hulk ni, aku rasa 2 possibilities. Possibility number 1, Hulk maybe just minor role. Maybe Peter Parker perlukan another scientific brain untuk dia brainstorm some ideas untuk take out some of the villains lah. Sebab kita tahu macam Scorpion dengan Boomerang definitely tech based. So maybe Peter Parker perlukan some consultation ke dengan Banner. Maybe one of them duk pakai some gamma tech punya weapon ke, kita tak tahu lah kan.
So maybe itu kaitan dengan Bruce Banner. So Bruce Banner as a non-combatant, Hulk tak ada, just Bruce Banner yang akan, oh ni kau perlukan info, mari aku tolong kau, kita brainstorm, and then sambung balik oleh Spider-Man. So very minor role. Tu possibility number one. Possibility number two, kalau lah dalam movie ni akan ada Hulk smash punya sesi, then aku rasa it only works kalau Mr. Negative adalah movie ni and is the true villain. Sebab aku pernah bagi tahu masa kita bedah spekulasi pasal this movie sebelum ni, aku rasa kalau ada Mr. Negative, kalau ada Hulk, and kalau rumours tu betul kata these heroes akan fight each other, dia mesti pasal Mr. Negative pergi polarize Hulk, and kau dapat the crazy rampaging mindless monster balik. Itu jadi, dia macam jadi final boss tau. Walaupun final boss sebenar ada Mr. Negative, tapi dia menunjukkan betapa bahayanya Mr. Negative tu punya power. Dia corrupted a founding Avenger, the strongest Avenger. Sekarang kau nak buat apa? So Banner punya peranan aku dua ni dia boleh work. Either dia sangat kecil, just consult Peter for some scientific thing, ataupun dia kena polarize dengan Mr. Negative. Lain pada tu, aku tak nampak macam mana dia boleh main peranan dalam this movie lah. Sebab dia akan bunuh all these villains and Punisher sekelip mata je. Kalau Hulk like, end up berlawan dengan semua orang that way kan. It's gonna be very short movie guys. So itulah, that's my thoughts on this so far. And it's interesting kenapa this dalam Mamat ni punya teori pun dia duk bring up Kingpin. Guys, I think we have to let it go lah. We're not gonna have Daredevil, we're not gonna have Kingpin. Sebab there's nothing yang dia tunjuk aku setakat ni yang meyakinkan aku yang Marvel ni ambil peduli nak combine the two universes. Sebab kau ada banyak gila benda jadi dekat New York dalam TV series, dalam movie, and they do not reference each other. They do not reference each other. Nak tunjuk dalam Daredevil tu ada scene sekejap, one episode, maybe dalam kegelapan pasal Sentry punya perbuatan ke pun tak ada. Semua benda jadi tempat sama. I don't think kita perlu berharap sangat lah untuk nampak Daredevil ke Kingpin ke. Aku rasa the fact yang diorang dapat masuk Punisher in this movie pun dah sejenis punya logistical and paperwork punya nightmare nak buat. Aku rasa akhir sekali aku punya harapan, aku letak last sekali, I hope sangat-sangat yang Mr. Negative is in this movie as the actual big bad. That would be cool. So apakah harapan korang selepas dah dengar tentang sinopsis Spider-Man Brand New Day ni? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.